Kristana ringkluya vareshi tumwivang mansak mai kub kaji kala ring phamai kub kaji ngathor khorum shim hili rajang khai saikorali ringa pha shalam salushitale revrawi nya khung saikorali tashung mirano kala revrawi shimli ragjang saikor manglawi sokhmi sampang lakha hankhung asase itum achontang psalm number 23 verses 1 and 2 jitum yang rum haire aring a thor jiwe azingli verse 3 ji yang rum ngai in the verses 1 to 3 pashoke psalm number 23 verses 1 to 3 broho ili hom khamena in a mavat marer ana ili wonui katimpamli ngayai pi ngasaka ana ili nim shimri ka haiter pamli thanwami ana imangla shirin lushita aming wivang ana ili khamashung khangarong shongfuli thanchakmi itungwi rawi tui yang khangrum tharan hili psalm number 23 hina itumni ka chung ka comfort sakami ninglum khangsak acha atam hilila rawi tui hiaina itumli ninglum khangsak atam salushit say psalm number 23 verses 1 and 2 jilia chontang yang rumlaka relationship with the shepherd kajihi verse 1 jili thum yang rumme verse 2 li verse 1 we ka clearly divine sufficiency the atung shom we ngrin khami kajihi itum yang rumaider ka kathumali divine rest the verse 2 li atung shom we itum li chingri ka hai ngasam khwi khangsa kaji maram itum kathum yang rume aring a thor verse 3 jili ana imangla shirin lushita he restored my soul the shepsituli kapi haidale aring a thor jiwi continuation committee appoint sada divine restoration kaji itum yang rum khawai sase Rawi aming compound names Shni Kalewing Jaili Hilila Kamatia Jehovah Rapha the Kapihaidale Rawi compound names Katongahi Psalm number 23 li Samkapangni verse 3 hili Jehovah Rapha Kajuka Kalata the Lord who heals the Kapihaidale Proho Rai Kamiya Gajihi Hili Sampange Jehovah Rapha or Yahweh Rapha Gajihiya Hebrew Twiwena the Lord who heals the Gapihaidale Jaina Hili Itumna Rapha Gajiwi Kakaladik Yang Tarantili restore Gajituyirhi Samkapangne restore Gajihi Tanku Tuliva Shirin Kami the Gapihaidale verse Kai Kaliva ngatang mi the kapi haidale hiwi mingpo hiwi ka khala dika join the rakala jilaka Exodus chapter 15 we verse 26 jili pa ka sampangra Israel no pingli rana Egypt ngale we na thashok laka matak ga haya miracle la ka sajiya Red Sea ka kan tharan Moses na awe liche khamsuiji ka singram khang ka aina masipang lakin ralaka kong chirek ka kapang kngter kong ji ta tang khai ta khai ngamelaka tar marong sakla ka thengaina Israel no pingdi kan sak matak gaina rawi pangshap matak gaini mirini mathirang gaji experience masarang gaji Israel no pingna salaka kong ji kan Kana ka katum thang mang pang talele ka atumai 3 days ka kana shongza ji chatalele ka tarma sampang tuji jana yo tarla ma sampang itum ruga chang na ka thai na thigi jila da complain ho poklu shitawi jaina atumna rama mara ko ho apam chili wasung jaina tar ka le sai tar ji mangja ka khana mamang sang pai tuwi ji mara ka ju ka kladwa Peter ka khang ga jini
Jana terji mang jika kha nama mang pai tu the complaints halu shitawe. Juwangai na vrana Israel no ping we complain ji sha salala pichar masala Moses li hangai. Ting hun nawa ka khui le ka terji li horsang lu. Moses na ka chang da chinga ka khui le ka terji li horsang. Horsang ka jaina terji ka kha ji mang phala ka haya ter nga sahawe jaina athumna ter ji mang la ka mang phala kaina mang khui hauda chili Israel no ping na reverend Israel no ping li ka hang tui ji for I am the Lord who heals you broho na thumni rai khmi ji ine ga ji Jehovah Rapha ga ji tu yer ji chili shichin phoke jaina scholars ping na ka hang terchia ka kha mamang ka pa ya ter ri khong ji li thing hor ka sang ji Jesu Christ the way cross the way picture nei Jesu Christ na mi kumo mi rain itum nga fya ngai na ter ka kha tha da rawi mangali itum hiya mashan kui ka pa ya chika thawi mi rain ring ka sa tharan cross jili brought to Christ na thik mi manga aina itu mi rin tar chui mangka phak shim tha da itu mi rin pro hona ngatang mi lushite restore sa mi lushite gji tuyer ne da ka khalat ne da scholars ping na hangai hili Jehovah Rapha the Lord gji restored me ili restore sa mi ye gji tui restoration chui ka khalat wa returned or he restores in its original beauty jide khanga cha we like sa khamatha jili hot sakta hanung khami jili restore the itumna ka thai sampange David na hi we hang da like a khlat power awi mi renila David hi a bible ka patharan ka pha mi ne revra we uklung ka thane da hang da clear David hila ala moral failures awi mi rin di sayon ka hai salang ka hai lei hawe chitha how the vrana awi morai sa ka hai hak mai thui ga chia bache pali morai sa lu ka chang chiko na thum hai Nathan li vrana shichin da ka David morai chi wahang mi Nathan wi manga ina David na thum ka hai morai chi phong shok la ka ana vrali ni ngatei Revrali ning a teje aina Revrana awi ning kang a day Christian milaka Revrana awi more pyo mi ye Revrana awi fellowship ji restore sami ye Kala awi umpam kongwe aina Revrana ali makwi tui mi hai mane David Lee jithada restore sami ye gaji awi mirin awi khrachan hi aina Brohona restore sa khami khirchanji la aina number 23 hili ka kapine legacia vare shipping itum psychorer nathum ka haya morai khipa na ka maga thaya David wi thada ka chang chi ko awunga ka sala ka khipa na ka ma thai mara da ngathum ka hai morai thada itum wi lungle la ngathum ka haya morai ka chung ka le sala pai sayon ka hai mahang so khangai ka chung khalai sala pai chuwangai na morai chiwi pichar ka chot ka chang ka khanang ring ka shi ka chung ka phungla ka o ka thui lai sala pai ning khanga chaya proholi hang ka phata sai ko rali rana restore sami ye ka chi tui hi David na hang da le ko itum morai hi ya ngathum ki ta ngathum la revrau mangali ba mangathum pai lak mane kalamore ma hang phatrang la khaina tangda chingri ka hai nawi shongfu ot ka sali athe khamathe mara pai mane juwang David wi mirin prohna restore sakhami ki chi hi ana hang da klei thada itam psycho rela mangathum lak la revrau mangali ning khanga te ya ping ana restore sami ro kho ki Rawi tu hiya ina itum le hang da le ye
ยินจูว่าไงเนาะเรรานะrestore สักมีกจีฮีมารำกทุมอินะฮีหางไงอินะเรตเลยกที่เอากตาสักไงนี่ก็เลิดลุยเดาหางไง number one ลี restoration of soul อีทุมีมังลางตังขมีมังลาลีชรินขมีกจิตุยกปีไฮเดเลยอีทุมีมังลาขยอนขมังอันเพียวมีเยโมเรเพียวมาทามีเยเรไรนะอีวิ relationship กายให้กับสาจีโปรฮอนะ relationship จีอีทุมลีคุยมิลุชิตีBible ลีชมันก็หายนาวมาเยอะวิจารณ์จำสวีขังรียนาวจีวีขรจานจีอีทุมนาเทยอาวาวีก็หามังนาละอาวีใช้ขงายมังขงายสาขงายจะจัดไงเขาเดอลันคุยพุงละก็อันนั้นสวิงริจัดเขาเวเรเราอิมังอาลีนี่งใช้ละก็หายเรเราอิมังอาลีอายินก็กายนาวอากังสาดทุยให้สายละอาวาวูจีวีเลยก็ชีจีไม่ชมาลักละอาวาวูนหอนจริงเด็กเลยอันนั้นอาวาวูวิลีหันกุงทารันนโมเรจุงนาสหายเรนวิลันนันคุยกุไปเรนลีชิมนิมัจงสักมเรมัชิลักมันอาวาวนองรากสายนเลยชิลักเนวัมคุยคเลยเลยคุยชกมิโลมิชัยโลสาริงอวายมิโลเดอันฮังเรราวี restoration ก็จีฮิวปาค่ะ Bible ลีก็ช่วงก็สัมพังจีวิงก็ใช้ลีเลยชิมก็ก็จีฮิชิมันก็หายนาวมีเรื่องวิคริสจันจีนี่อาวาวูวีอันนี้คือนี่วิ relationship กายให้กันซะอาวาวูวีมาลุงขวานเล่นก็ต้องคุยทุยให้สายเลยล่ะอาวาวูวีเลยก็ชิมังอาเองนะ restore สังสักวิชิตสบายอีทุมีรินล่ะจิลิมาเข้าขมายมีริงสบายเราวีเพียวขมีก็จีฮีอีทุมีรินล่ะเลยชิงอินะอิรำชงเวมีอาควิครจานหางไงจีมีบ้าน1990สัตมลีจำละมังลาเกก็ละอาทุมงสโนปิงอารีอะไร number 4ก็ใช่ตั้มจิตรันสวิงอะไรลาก็หายมีปิงสัตมีวิอดขลีกชุลิจังไง church มากางไงมันเองมีวิอาตมลีมาปีมาเปิดมาจามันเองมีวิ timing ลีโมกทุยละก็ใช่ขมังอะไรอะไรลีงพุ่มก็หายมีก็เลยเอติกตาก็หายมีฮิวไรคุยกี่กิจิสักลักก็จิกท่าเอติกตาก็หายอารี number 4เอติกตาก็หายมีนไรก็คุยกิจิมาไรไปมันเองก็ชิมาเลยมันเองไรไปก็สักลักมีกระจุงขนาดมาซาไปลิมเรดหอก็หายห่างแล้วมาคุยตัวนิ่งข้าในเด็กจิปมก็ยังมีป้าฮีนิ่งขังเตยสัมพังลุชิลก็จักกจักชิดาเอติกตาให้กับสาจักจักชิดามีรินออกทุให้กับสาจีนิ่งเตยคุยลุชิลก็ขอตาเจ้าขอตาอ่อนจังอ่อนให้ลก็ยุดวิลีดเดอร์ยุดวิกฐานะทุสา church วิกวาร์มาสเตอร์สางาลาคุยตัวมีรินจิตาจำไอ้น่ะริงว่าเอาวิงก็สอนเอากระจุงค่ะนิ่งขังเตยมันสัมพังมันมีรินสวิงรุยใช้มังแล้วก็มาทั้งพิตาเสราเวมีป้าหิมังงาตั้งก็คุยมีริน restore ก็สัมพังเชี่ยค่ะจักชีมีกุมองเดมาซาลุไปมาเรดหอให้กับสาจีเรราวิวังวะ restore ซาไปสายวะเรราวิวังวะยุคุยขวายชงเฟอเลยสายอีทุมมีรินนี่งเตยให้อะค่ะมีรินงเจง่ายอะค่ะเรราวิมังอาลี restore มุสากับพายมังลามชรินกับพายมาเลยมันเองก็จีเอทุมนะฉันคุยอาจจะเอทุมมีรินลี
itum na ka how mai kap ka chi itum na sak mai kap ka chi hiwa itum mai mangla itum mai mirin kamashung li han kung ka chi hi sak mai thui rana ka how chi la chi ne Luke chapter 15 li Jishu Christ na hange yao shaka leila ka yao aka shman ka hai wang aina yao ko homa china yao hang chiko de chiko chili hor hai la ka aka mang chili phawa hi chi kala yao aka mang chili phawa la ka sampang ga jaina ana ngavu khwe la ka ashang vu wi yao shang chili khwe ung ri shite khwe ung ri shit la ka chili ung hai khami ga ji restore sa mi ye shirin ri shite ga ji ka khlat chi chili ka hang ne jaina le ki shia ping Bible scholars ping na ka hang yao sha hang sha khu lung li akhamang shman la hai la ka hang chi ko da chi ko li no tha la ga akhli pha ga cha ta yao ba chi na i nga sa sa pai itum yo iwa church ka da le iwa se ha sa da le da ye chi li ma chang ma ne chi ni ka hang chi ko da chi ko hor hai la ga akhamang mu thui ga hai ba chi i nga sa pai na nga sa pai shman ga hai ya mangla mi rin li mangla rin li nga itum shi la ka le da klei ka pha sang ai la ka ma sa la le da klei ping wi wang ka pha sak vai shong fe pro ho ne bol na New Testament ni ka hang ina hi ka pha ne da ka pha khama shung chi thei la ka ina ma sa ma ne kha hi wa ma shung ma ne hi wa ma pha ma ne hi wa mo rai ne ka chi thei la ka ina chi sa thui ha we da ka hang ka pha ne ka chi thei la ka pha ma sa khra le sa re hi mo rai ne hi ma shung ma ne chi thei la ka sa ching ga ji vre shi chang sa pa ye na che ngai la shong fu ji ma shung khui ngai la awunga David na ka hang iwiling na ili shirin khamiya ji ane nana shit ka sanga pro ho ji David bi pro ho ji ne itu mirin de kali ki struggle sa li kale se ha ma sa ngai wi struggle sa de leila church ma ka ngai wi se ha ma sa ngai wi struggle ka sa le de leila ka chi ka tha nisha mo ho ta khra le de leila pro ho na restore sa mi re ka chi hangai de le ka khaniali itum na face searching the clear restoration of health pasawi ka cha ka khnang hilev rana restore sami rana ka cha kya kale salala khang she kya kale salala rana itum li raimi oga thwili ka cha jur ka chung ka le ka cha kai khawa ka sang ka cha ka chi le mi kai khawi ka cha wa ka cha shon nga she shon na ka khi ka cha khala ka chi ma pha sho khre mi kai khana sang na ka cha hai da ya yu ka cha thia cancer ta hau ki chi re yu hia ma rai ka pai ka cha on hau la pai da ningli suta ga hai u khanang ga hai ka chung ka le iram khamlang wi ina testimony sa da hang khangai ne I khra tam li ani than mi la hi ya ngai na ka cha sai song fum awi ka yang ma kan pai mne awi ka chap khon ring khanga khon sa ching nga thor nga chin ta lo se ha sa mi ra ho sho ne khra chan ka tha ka chaw khlo nga la pha tha thar we aina ka cha phok ka hai ne jingom chiram ka cha khanga cha ne marai ga pai ka cha ne da ka chung khana phaningai har sai itum tikan ping na rang check la kha yo akashiva
itum seha sal ka yang sine church we cruise la hon thei da seha sal ka itum Dr. Robin le khushok la ka nga ha mi de cheina awi ka chati rai chao ma chi sai la la mathang improve sa la ka chiwi khang shei ring khanga ralo da go ho je ma le lu ma ne ashang vi mi rin li church ra ka hawe yari ka sipli ka yang li yaw tri pho ka we hi vrawi kamatha testimony akhan Revrana restore sa kami vrawi shrin kami ka chi hiwa phasawi chi ka tha ka chat ya marai pai gi ka chi haite iwi ka chat hiwa hi ta da mirin kup sangau gi chai te da ka phaning me ka chung kha lei ka vrawi tuina ka hangwa Jehovah Rapha ka chi hiwa rai kami ya brohone chi de hi Bible li itum na khirchan ka chung ka sampang ngai rai kami wi kha namand ko homi pawi khirchan ji naman hi shipai akhwa sal ka society li status tree la ke na khaleya mi ka tong na khya ka shia mi ha khne khakula shila ke na phare ka cha ji ka cha gai da la atam chi tharan wa phare ka cha hi marai ka pai Revrami miracle na rai kame meaning la arima lai sa ga chi kala phare ka cha kai mi ping hi society li ma chang ni pai khuli ma pam pai lu amang te da isolate sa gi chi naman wi ka cha chi phaning la ka ning theng da le re u khanang da le re sifu da le re ya shim khu nang ra ping le shi la ga nga pa ki gi chi awi otpam awi status yang la ka vai ki shi awi u ka khanang si ka fu ji thei hau da Israel wi shna wa ka shi awi shim le rau sa da le ka sa pa ji na yo Israel li re rawi rau wa ka hi ka tha ka sa rai ki mi le ye awi le kha wa yang lo da ya ngai na hang ga je na naman ji na lan ka chung ka khui phung la ka Ali VIP treatment akhwa khne da wa kha matha la kan receive sa mi re phaisa ka chung ka wa mi a kha ning sang mai da yang mi re da lan ka chung ka khui phung la ka shipai bing than phung la ka wa ga chi wa nga te hang ai na rawi rau Elisha wi li wa ga chi ai na Elisha li la ma sam phang de pau khra chan ji naman akhwa shipai ba ji ra hai re ga chi ai na Revel rao Elisha len tang da masam phang ji cha ka expect sa ji rao awi Elisha wi otram khang thri pa ji li so khang lo Jordan wi kong ji li wa la kha shini shi da wa lu lo shini shi da wa phyo ta lo naman wi lang ka so ili la masam phang kala ili ari taimi da ka chat yang mi ni kha je ka Jordan wi kong le wa zhe vai lo chi Jordan wi kong le ma thing khamai ta zhe Jordan wi kong le ma tha khamai i wi nga le li ma le ma la da ha awi rao ping china ya thalala khwa aka shi da awi ka hang na da wa phyo ta ho chi wa zhe khwai le ka ka sa khle da ana ka hang na da Terjili walup ta shini shi ka ka tharan awi ka cha sai ko rai hai le kha now shnaw we phasa ta da mathing trick ha we da khre chan ji ka pi ka pa sam phang ithum na ka phaning tha da naman we ning le la theng ga hai naman we ning le la i we mirin ka chat cancer ni last stage ni marai pai mre th phaningai ka saji rawi pangshapaina ali restore salvation gala khrechan hi payang laga legacy of shipping ran right mi hi ka pha mi pi mangli right me maning se ha sa ching e church ka ching e chi mi pi mangli right mi la maning mane naman ravali ma ka thaya khwa pa hilila rai mi te la ya kha
ทั้งก็จีแต่มีปิงวิชิตก็สังเชียก็มากาชุงเรสาละละอีอีวมีรินหิววังเดอเรราลีทั้งขมังสาละละนั่นหัวสังละก็ปอชปากก็นิ่งเตชปากก็เรราวิไรขมีจีนวีมีรินอีวมีรินดิละราชุงระโคไบเบิลลีจอบวิครจันละจอบวิครจันละชักขะกะจามาไรลุยมเรเดออาเบรฟนั่นละหัวก็ให้งส่วนเอากระทุ่มนั่นละไรยังละก็นวีโมเรขงกระทุ่มเลยให้เรนวีกระจาที่มาไรมเรเดอหัวก็ให้ยะจอบใครสัมพังลุชิตไบเบิลจีก็เท่าใครก็ชุ่งเขาวิครจันมิเรเกิลสัมพังเดเลยก็อาจนวีมีรินอีวมีรินดีละกระจาดมีลิมพงกระโชกด็อกเตอร์มาพาคุยกันมีรินฮิรันกันเชื่อรักให้เลยสักเพราะฮอลีชิดกสังเวลุงลีอีทุมเสียหาสัตว์ปกุเสยเพราะฮอฮียไรขมียเพราะฮอเนี่ยก็กระทุ่มมาขณะวันลี restoration of wealth ชิมันก็ให้ลันฮิลาเวรานะอีทุมลีสัมพังสักลุชิตฮันอุงมีลุชิตก็จีอีทุมลีก็เทสัมพังไงนวิลันก็จีก็ท่ามีปิงนะลิควิก็ให้เลยสาไปเลยก็สาลิชมันก็ให้เลยสาลไปสิพันจิงรอด natural calamity นะสาชมันก็ให้เลยสาลไปก็จีก็ท่าชิมคูร์สุกัยเกยเลยก็ชิมันก็ให้การีให้เลยก็ accidental เลยก็ชิมันก็ให้อีทุมีรินลีอุกขนังลันก็ชิมันฮีจดลักก็แล้วอกทุยมีกุโมมีรินทอดอักลีชิมคูริมพาลากันอกทุยสาลก็นาวราบิงวิ generation ที่จำก็ได้นะเราอกทุยก็ให้อว่าวิมีรินลีริชิลากันอกทุยสาลละนาวราบิงวิมีรินลีริมพาลากันนะเราอกทุยก็ให้มาเคลยมันนิ่งมันอีวิชิมคูเฮียครจันยังอาคอาวอายุยาดมลิวะริงพาลากะให้ยชิมคูงสัสไซลุยกะจงเคลยกษาจัดมาเคลยทารันมีปิงในอีวิชิมคูลิราปอกะจาชิมคูงสัดอกทุยไซอิชาวุอิลิกะพระอวติกะให้ไอนะลันมาทังชิมันมามันเด็กอีทุม class 7-8 ก็กาดมเฮียจดลักให้ hand to mouth ทั้งกำลังเพ่คุยโลจาเลยก็จดลักให้มีรินสเตจลีราวถุยเขาอิชาวุวิงส่วนนาวาขันหางเอียนชาวุวิอัตมุยมีรินกับพาจีจ่าตมวยก็ชักจ่าตมวยมีรินโอกทุยจีอาจจะนาวราบิงนใจลีนวีทอดลีนวีมีรินลีเพราะว่า restore สามีเดลีตัวอิชาวลีเอวชิมคุมีรินก็ยังกระเทเอาคนละอิลิจิตตระหังจีรานะ restore สาขมีก็จีเฮียลันมีรินก็ช่างครีฮิละสามีไบเบิลลี job ก็โฮปาเฮียอุสงเลยลี righteous ขมาชงขังรองก็เลย richest man ช่างไม่เกิบก็จีงาสาสายยาวเนทิ้งขเลยชุกเกยลุยเนกเปมลันก็จงก็ขเลย job เอาไว้ภาษาจักชิลาก็ให้ก็จัดbrave นาวงรานั่นละ family ละชิมันก็ให้เอาไว้ภาษาชิมัน lost his health family ก็เอาไว้ลันก็โตงชิมันก็ให้ job มีรินพันิงก็ออกทุลิชิบสาขไม่ฮิลังเดมาเลยมั้งอีทุมักจะขนังสาเลยอิลิชปาสาขไว้อี privilege เลยอิลิขังคุยกับไว้ชินองราเลยเลย job ฮิวนองราละที่เสียให้เลยจิลิลังไม่ได้ภาษาวิคังเชยอา privilege ในชปาสากิจมุดลีเรียลิคงชิลก็ที่เขาโลดห่างแล้วก็ทุยกัน
กระจาดังหากไว้เลินละคุบทั้งกะลิสิพันจิงรถอุ้งละก็ซาชิมันกุบกะให้จอบมีรินไบเบิลนะกะฮัง Job 42 verse 10 jili Lord made him prosperous again and give him twice as much as he had before Reda awi lega sa lam jili kanishi mataida Revrana Ali hanmilu shitida ke behind the lady Bill Johnson hoda ana hidada hange whenever God restores something Revrana kachikata atamli restore sakamitaran he restore it to a place greater than it was before Nali Revrana learn hanung kamitaran Revrana learn nali so kamitaran karewi chili matai maida Revrana so mire Revrana restore sakamishin kami hiva jithada double sada Revrana shirin mi da hangai de ledeji Itum Revrana tui hi pa ka David na hang dak le hi tu mirini la apply sa ka ning khulum kachi han mirinji sampangi Joel 22 verse 25 li hitada ka pihaidele I will repay you for the years the locusts have eaten Khao na shai ku kahaya jingkum jili akhu akai na shai mi da shman kahaya na wilanji ina han milu shitr the Revrana ka pihailede Shman kahaya atam shman kahaya lan han milu shitr The years the locusts had eaten kachiwi kaklatva Revrana no we lost time Shman kahaya atam redeem samira wasted resources Shman kahaya no we learned kala ruined opportunities it will be really opportunities Shman kahaya sakmai kap kachi akne mi really opportunities si trak maramane mi really sakhui ka pai ka chi hi trak shi tam sam phang mane a kishi sam ka phang chili masing khui the ya ka opportunities ya mapam hai mane sa ka kaping na sa je na khang ri ka shok chili makap thure ja kha akchi yup ta chat khai tharan chili kap khwai malelim ne ya athang chili kap hai sa shi ga ja I chung chi tha da opportunities ka shiman Revrawi tuina ka hang ji ana hanung sak shitra chance mirror ka chi hi hangai de le in a khirchano ya hang ka kup sange Bible li 2 King chapter 4 we verses 1 to 7 ni ka patharan rumaino ba we khirchan ji rumaino ba now mayera khani ka thum leilaka aghara thi hau gala aghara hina leiman ka chung kha haimi laka thi hau da rumai na sa hau da naw chiling naw rakha leiman chi run rakla da rumai va bawi u ka khnang malung khring leiman ka chang pa china khwa pa china leiman hi marun akha na we naw ma yara ping hi I we raw sa khwai khwi hau re Mirin kya ka ship sar do avwa wa ping now ngara khni ka thum khalewi nga chaili now mayara akhamang la nga kai shi da ka hangma khang na tharan cha ka ukhanang da khle now mayara ka tong hi raw sa khwai khwi thui hau re ka chi tharan kya ka ukhanang ma raw da avuji aghara la malaim da ka chi han naung ra pin ka hai naung ra ping chila khwi thui hau re cha ka u ka khanang si ka fatharan chili phaning sang khwai ma lei ma da Revrawi raw Elisha li phawa la ka ya Revrawi raw ka thau ra khala yu mirin leiman ka sang wi wangin I marun ra thu ra ma pi pai thu re kala hi marun a ka I naw mi ra ping hi khwi thui hau ra ja hai re ana hange nana ham khamasai khongnai no pingli khu pingli po khwi ka pai
pok khui ser lo kala ana chi pem lo da ka hangai na ham awi ka sha pa in da chi pem da ka thao pem da awi ham ping chi pem khui kala che na chi yor khui la ka lemon run wai lo tai da le nawi mi rin wang sa wai lo da hangai shinao ba vu chi we rmai ba vu chi li restore sa khmi ya vre vraji David ne ka hang ili an restore sa mi ili an rai mi ye iwi mangla an shirin mi ye kala iwi lan an ili rai mi shirin mi ye itu mi rin og thui hi lan ma chang la mok thui ka pai thot mi rin hi lemon chang rok la ok thui tek le hi thot pro holy shno pa chin nga kau khawai ma le thu da rali khanga kau chi tha da itu mi rin nga kau khawai pro holy de le ye Psalm number 34 we verse 10 li ka hang ka jing khu lion aina tang da sat ka thai atam ka shak za ma sang ka phang atam nga vai kha pro holy ka pha mi pro holy khanga kau mi pro holy shit ka sang mi ping ji ya ka thai mang va ma ra awi mi rin li ka pha ot khawat ma le ma ra pro hot na sami ka hain David na Psalm number 23 we verse 1 ti ka hang pro ili hom khame nei in ma wat ma ra in ma wat ma ra ka chi tui li lang da khi khang te khi le do le gi shia ping David li restore sa khmi tha da achu nawi mi rin li na ki ki burden phung de le kle khi sa si kla ka chi wi frustration le sa la pa ye yo I wi lemon ka tha da run si kle I wi ka cha di ka tha da rai ni kle I wi more hi ka tha da phyo ta si kle ka tha da ni nga te si kle mi rin pu khang pa ship ka sa ka chung kle sa la pa ye David li run restore sa ka mi tui David wi pro ho ji na wi I wi pro ho ne rali cha han se rana na wi mangla na wi phasa na wi learn na wi relationship na wi emotion restore sa mi rno ran so mi